Tesla je sigurno volio napraviti što bolje u ono doba, znači htio ići do granica svojih mogućnosti i jasno do nekakvih realnih tehnoloških mogućnosti onoga doba. Najvjerojatnije on nije viđao prepreke u smislu teoretskih razmatranja, proračunskih i svega. Jednostavno on je koristeći svoj nekakvu viziju, razum, intuiciju i sve, zamislio način rada uređaja. A način je bio otprilike taj da, kako je on znao i fizike i matematike, daleko od toga da se tu, on nije služio nekakvim proračunima koje možda nisu objavljeni, ali on je idejno htio izvući u ritmu naboj iz zemlje, električni, dovesti ga na onu kuglu gore i vratiti natrag u zemlju po određenom onoj frekvenciji. Znači, to tako ritmično radi i to se zove oscilacija. Oscilacija električnog naboja u odnosu na zemlju. Sada, ideja je bežičnog prenosa da taj naboj kada izađe gore na onu kuglu, električni naboj, kako se zna i odavno se i tada znalo u fizici, privlači drugi električni naboj. Pa prema tome, ako mi imamo jedan pasivni toranj koji je negdje dalje nam je namontiran, onda će samim tim što onaj prvi počne titrat sa električnim nabojem u odnosu na zemlju, to će praktički djelovati mehaničkom silom na naboje u kugli onog udaljenog i oni će početi pomalo titrati u ritmu ovog prvog. Ako su oni napravljeni na taj način da im je frekvencija jednaka, onda su oni slično kao u radioprijemniku, naštimaju se na istu frekvenciju kao kad neko traži stanice negdje i onda on, taj drugi, počne titrat kao i onaj prvi i mi možemo iz onog drugoga izvući struju van, a da zapravo nemamo direktno žice između njih spojene. Oni su preko uzemljenja, preko zemlje je njihov zajednički vodič koji ih spaja. To je klasično objašnjenje ovakve pojave. Dakle, bežičnog prijenosa energije. Znači, da ne ulazimo recimo u pojam skalarnog vala koji je malo diskutabilan. Dakle, neki tvrde da Teslina zavojnica proizvodi skalarni val koji ima neobična svojstva, da prolazi kroz metal, da mu prepreke koje ovim normalnim valovima smetaju, njemu ne smetaju i sve to. Ovdje mi zapravo imamo objašnjenje i u klasičnom formatu oko bežičnog prenosa energije, barem na nekakve od malo manje, ajmo reći, udaljenosti. Ja sam to proračunao i meni to paše u odnosu na moj eksperimenat i u odnosu na proračun i par metara razmaka. Ja vidim da meni proračun i mjerenje idu zajedno. Sad, teško je objasniti pravi Teslin pokus kad ga mi još nismo ponovili onaj od 32 km. Ovo je još uvijek na par metara u sobi i sve. Zašto znanstvenici nisu ponovno posegnuli za tim i zašto takvo znanje i tako jeftinu energiju ne koristimo danas? Eto jednog naivnog pitanja vezanog uz prodaju energije i dobru zaradu oko toga. Ali doista nevjerojatno je da je prošlo 100-tinjak godina, a da na nekoj razini nismo iskoristili taj efekt. Drugo pitanje, u kakvoj je vezi eksperiment, odnosno najava Marina Soljačića, našeg znanstvenika u Americi, da ostvari dio toga, omogućujući mobitelima i ostalim sitnim uređajima napajanje po sličnom principu? Ajmo prvo definirati energiju. Znači, energija je nešto što se nalazi u prirodi i što ima mogućnost obaviti nekakav rad. Sad, kad mi šaljemo energiju bežično, to zapravo znači da svaki onaj koji napravi adekvatan prijemnik ima mogućnost uzeti dio te energije. Ne možda sve, ali ono malo što njemu dođe u njegov krug i ono volumen prijema što on može, to je zapravo njegovo. Sad je onda jasno, ako je energija nečije vlasništvo i svaki drugi koji mu ne plati za tu energiju je praktički lopov. I onda tu dolazimo do tog pitanja kao krađa energije. Ali ako to postavimo na sistem da je zapravo energija tu za svih nas,
onda tu i nema nekakve posebne krađe, pogotovo ako ipak znamo da jedan od tih prijemnika ne može uzeti baš sve što je ovaj prodao, može uzeti poneki postotak. Znači zapravo svo to polje koje njegov predajnik zrači uokolo bi bilo ravnomjerno pokriveno i onda bi praktički onaj koji ima određenu površinu u prostoru bi uzeo ono što na tu površinu pada, kao recimo kiša, dobro nije kiša, ali dobro, u tom nekom ali znači li smislu. to da bi svaki od tih korisnika povukao svoj dio snage prema sebi, odnosno da bi je onda po broju tih korisnika bilo manje? Ili na koji način se distribuira ta energija? Pa da, kada bi korisnika postalo sve više i više, onda bi svaki od njih naravno dobio nešto slabiji signal. Tako da je tu negdje granica toga i onda bi praktički trebao biti napravljen novi predajnik koji bi napravio još. A Marin Soljačić, on praktički radi bežični prenos također na malo drukčijem principu nego što sam ja to odlučio raditi. Naime, ono što smo mi do sada pričali je bila distribucija energije u smislu kilometara, megavata i tako. To je dakle nešto što mi nećemo staviti u sobu, nego mi to imamo negdje kao infrastrukturu. Antena od 57 metara nije prenosni uređaj. A Marin Soljačić, onda on radi to na principu magnetskog polja i onda on želi napraviti uređaje koji su mobiteli sitni i u domeni sobe i stola vi možete imati bežični prenos da nema džungle kablova u tome. To nije sistem koji bi išao puno dalje od par metara, ali to je sistem kojemu ne treba uzemljenje. Dakle, Soljačić bez uzemljenja ostvaruje super rezultate za elektroniku, zabavnu, mobitele, telefone, kompjutere i sve, a ovo od Tesle je nešto za distribuciju. Što bi to značilo za prirodu i društvo? Da, za prirodu i društvo sad tu postoji jasno prisutnost električnog polja oko Teslinog prijemnika i predajnika. To je neka stvar koja je na kraju krajeva opasna. I mi zapravo svaki od tih uređaja treba biti ograđen da nemaju ljudi pristupa barem 3 do 5 njegovih veličina. Ako je toranj 57 metara, visok, recimo Teslin, on bi trebao biti ograđen krugom od oko 150 metara da se tu niko ne bi njemu približio više. Priroda je u tom pogledu dakle malo oštećena u toj zoni oko samog prijemnika. Ali zato ne bismo morali raditi cijeli dalekovod od prijemnika do predajnika. No, je li moguće razmisliti takve objekte u urbaniziranim područjima gdje uostalom ima i najviše ljudi koji vuku tu energiju? Mi imamo i dalje sve svoje i kablove i utičnice. Antena je negdje pokraj urbanog područja, sigurno ne u centru grada, i onda se normalnom infrastrukturom ona raspoređuje po potrošačima ukoliko govorimo o nečem velikom. S druge strane, dakle, za nekakve male stvari bi se normalno svako na krov moglo staviti neku manju antenu. Mogli bi imati lampe ulične koje bi bile naprosto popiknute u zemlju i one bi svjetlile samo od signala, ne bi im trebalo kopati žicu od ispod. Ali recimo jedan električni tramvaj ne bi imao dovoljno snage za voziti ili je moguće čak i to? Za sada je energija još uvijek ovisna o tome koliko je kvalitetan materijal od kojeg se ona napravi. Pa onda dok imamo posla sa običnim materijalima, kao što znamo bakar i tak dalje, oni još uvijek nisu toliko dobri da se to minimizira, tako da jedan tramvaj sa svojom snagom može imati nekakvu antenu koja je relativno mala. Ali, na primjer, kad bi tramvaj bio malo veći, recimo kao brod ili tako nešto oko 100 metara, onda bi se na njega mogla staviti antena koja bi bila dovoljno jaka da uzme nekakvu ozbiljniju snagu za to. Pada mi na pamet još jedna heretička misao. Zamislite automobile na struju u nekakvoj budućnosti koji voze gradom bez opasnosti da će ostati bez pogona, bez goriva, u ovom slučaju struje, i nema straha hoćete li stići do benzinske pumpe na vrijeme ili ne, snabdjevate se, tako reći, iz zraka. Da, najvjerojatnije je da je to moguće. Ako sada i nemamo toliko snage da jedan automobil baš bežično pogonimo, mi ga možemo puniti
dok ga ne vozimo. Ok, s jedne strane ga možemo puniti sa solarnom ćelijom, a s druge strane noću on može imati antenu, pa dakle mi noću njega punimo i bežično, a danju se puni i solarno, pa to bi moralo biti dovoljno za svaki normalan auto da mi njega, ako ništa drugo, barem rijetko punimo. Aha. Ako mi idemo malo i to, on ne bi nama trebao puno trošiti. Osim toga, auto može mehaničku energiju, ako je električan, vratiti natrag u akumulator prilikom kočenja. Ako se zaletite? Zaletimo se i onda stisnemo kočnicu. Kočnica nije prava kočnica, to je generator koji natrag vraća inerciju auta u akumulator. Dakle, tu bi se dalo dosta učiniti. Malo se puni, malo bežično, malo solarno, malo s kočnicom. Auti bi sigurno išli najvjerojatnije bez potrebe za benzinom, naftom i ostalim. Magistar Davor Jadrijević možda će iskušati još neke od Teslinih nauma, pokušati ih izvesti današnjim saznanjima i sredstvima sadašnjeg doba. Uvijek je zanimljivo istražiti kako stare ideje mogu koristiti današnjici. Za kraj emisije Divni novi svijet i uz poziv za ponovni susret sljedećeg tjedna u isto vrijeme, zahvaljuju vam i još vas samo pozdravljaju Miroslav Šeb, Šimun Miloš i Nives Nedved. Hvala vam i do slušanja.